ya bang. Nasaan? Oh bilang. Ayo. Ada naon? Yang dengan ada. James, mau ke sawah yuk. Naon? Orang alat tempel. Ayo. Yang dengan dahar lumayan. Ya bang. Nasaan? Oh bilang. Ayo. Yuk. Ayo. Itu juga si El. Anjing tuh, itu tuh. Karena nangkep gebau. Ayo orang samper. Ayo. Loy hayu milu. Kemana? Orang ke sawah ngalah tempel. Ayo. Alah ayo. Ayo. Ayo setelah ulang-ulang. Sampai aja naon? Yang dengan ada. Ay mana sura-suri sorangan tuh naon? Sadar terus ayo ah. Lebar boleh kan? Anjing banyak gitu tuh. Rametan sih gitu. Tuh, cing oi. Ada padal. Cing kan oi liang oi. Ayat tuh. Ayah tuh. Batu. Beunang. Orang. Tuh. Tewak. Tinggal anjing. Semua. Nanti Terbalik. Dicai. Wah, benang euy. goblok lagi. Deui ah. Mana pet uai euy. Kumaha sih? Kan sabana kebah ditu ah. Ayo, kita euy. Yuk dah.
Jang pemeskeun rokok. Bunga capek panas. Kayak diburuan Ambon daki ku bapak. Oh, atuh Pak. Nah, siapa itu sih si Mang Ayo Mana? tuh. Oh benar Ben. Wah, benar. Amarane disiksa ku si eta. Pas eta. Pas Aing main kampung. kumaha tuh digulung wae. Ayo tuh yuk bawa yuk. Palawur bisi mau pacul gitu. Berat euy. Awas pangi. Awas. Aing nyumpet di dieu heuh. Di mana heula tinggal. Boy, hayu hanggulung. Keulah teh. Masalahna naon itu? Geus eta aing digulung. Orang geus sarua grab kudu disiksa. Orang teh misahkeun. Kudu disiksa. Pilag tukang meuli teh anjing. Real. Ari mana bro? Atau bahagia? Geus mau balik si Eloy mah ditanya teh. Hayu. Jiku maneh heula sorangan cim, kemun maneh eleh, aing maju duaan. Heuh atuh. Ganeng siap tukang meripilag. Kela tuh kela ganti lah kostum. Oh. Gila. Wah. Ayo. Tolong cip lawan. Cip. Tolong cip lawan. Mana dahar naon lah teh teuing dari citot setengah matang jadi kieu. Paingan buru tulungan itu si Ocin ka itu sia teh. Ayo cip, tolong cip. Cip. Wah, tolong cip. Jangan dari pilang. Eta kepala saya. Cik kasok. Ya. Wah, cip kasok. Anjing sok. Ini mah ini anjing. Bitan. Mana Pak? Budak kita Pak. Itu budak antarkan rokok. Ayo budak kok aing sih goblok. Ih, rasa teh teknik gitu mah. Nuhun Jang. Sesuai nama udah lah kalau mau lawek gelut mah ada panjang kene waktuna. Hari si emang lieur. Ayo lah. Lumayan tariri sih. Ayo teh. Emang keur ngakan naon. Ikan mana tuh mah? Mana? Ka rumah kumaha heula ka ditu. Kumaha heula maneh? Momen. Dah, Sok ya nyarok eta ditampinya besok. tapi mah nah ada solina itu.
Sampai kening gelut emang ah. Malu mah tuh imah lapang MMA. Saya udah lah enak mah. Udah heula sakitu. Bang ceurik ya. Moal jang ah. Kadang budak bebejak ke si mama. Moal. Udun. Oh anjing. Jurus 3 payangan. Hak. Wih. Nah, itu asara riweuh. Cika sampeurkeun. Mana kau? Aing temenyok. Nah, itu teh juga si Eloy, si Ubed jeung si Oci. Bos, oi. Anjing, kain mah. Oi, ngos oi. Anjing. Kola. Ngos oi. Itu oi, kita sisir itu. Itu. Si anjing niat misahkeun ka aing benturan. Goblok aing anjing ka. Mana, Cim? Jadi kira Sampai aja naon. Yang ada. kade buruhan abon. Jutu. Jadok di dia manehna. Sok. Dia. Oke, pusing yuk. Jurus 3 payangan. Hak. Wih.